Angete la shona ngaphandle kwetindzaba talo nati italamuhla tingelulwimi lwesiswati labo SABC sidathula cathatha imkhulukhaya wetindzaba te-SABC Auckland Park eJozi lishonile mbukeli nati-ke lethamba embili. Never been accused of corruption, not once. This is the first time that I get accused of such. Indvuna yelitiko letemaphoyisa lesekhefini lelikhetsekile Senzo Mchunu ithi-ke ayizange seyisolwe ngenkohlakalo. The court came to a decision that admission to bail will hereby not be permitted. Bo emadladla noNkululeko Mndebele kanye naZanele Dlamini babulawa dinganitaba emavikini lasihlanu lengcile eBhekale eMpumalanga. Indvuna yelitiko letemaphoyisa lesekhefini lelikhetsekile Senzo Mchunu itshele likhomishana lamadlanga ukuthi kusukela yesungulwa iPKTT ngenyanga yakholwane nga-2018 yayivele yatiwa ukuthi-ke itawuphelelwa sikhatsi. Uchubeke wathi ayifanani naletinye tinhlobo temathimba emaphoyiseni yona vele-ke ngesingayo isuke iyesikhatsi thide iphakelwe imali lebekwa liso njalo kute ubonakala bomgcoka bayo. Mchunu lesolo-ke yasekhefini lelikhetsekile kusukela ngakholwane lonyaka chaza kabanti ngalokwaholela ekutheni ahlakade iPKTT mhla tinge-30 nakunye ngengongoni nyakenye. Ngaphambi kwekuthi indvuna yelitiko letemaphoyisa lesekhefini lelikhetsekile Senzo Mchunu ichubeke nobufakazi bayo ibutiwe ukuthi kungani ifake ema-earphone yabeka ngalena ndlela. Chair of the Commission and Commissioners, I've just have a slight a problem with my left ear. Mchunu ubese utshela leCommissioner lamadlanga ukuthi akase akhulumisana nobe ngabe ngubani ngetindzaba etithinza inkhohlakalo. Uthi akade ukuthi kukhona inkhohlakalo ngekhathi emaphoyiseni ngaphambi kwaloko lanikwe kona njengebufakazi kusukela kucala kulelo kwaleli Commissioner. Uchubeka wathi akazange asolwe ngenkhohlakalo asesekulesikhundla sakhe. I do want to indicate that through all those positions, that public positions that I have had the privilege to occupy, from MEC, Premier, ministerial positions, I have never been accused of corruption, not once. This is the first time that I get accused of such. Indvuna Mchunu ichubekile nekutshela Commissioner lamadlanga ukuthi ngiyo liyavalisa kukhathatheka ngekuthi Lieutenant General Dumisani Khumalo asebe netikhundla letimbili. Ugcizelele ukuthi sikhundla setebunhloli sifuna ukuthi ubuke sona sodwa njengoba sinemsebenzi lomningi. Ungeta ngekuthi beyangadi ukuthi Lieutenant General Shedrack Sibiya naye ukwavalisa kukhathatheka ngalokhu kuCommissioner wamaphoyisa Fani Masimula. We were also briefed about long-standing organizational challenges that predated our appointment, including the task teams. Umsebenzi wale Commissioner uyachubeka. Indvuna yetemisebenzi yesive nekuphatha mzamo obuthelezi uthi-ke litiko lakhe litawusebenzisa luhlelo lwekuhlola lizinga lekuphila letisebenzi tahulumende njengengcenye yekulwisana nenkohlakalo etikhungweni tahulumende. Indvuna Buthelezi beyikhuluma nakwetfula kwelanga lekwelisana nenkohlakalo mhlaba wonke ePitoli. Inkohlakalo levele eCommissioneni lamadlanga nasekomitini lePhalamende ikhomba ukuthi inkohlakalo iyabusa etikhungweni tahulumende uma idinga gadva. Njobe lamuhla kulilanga lokulwisana nenkohlakalo umhlaba wonke, indvuna yetemisebenzi yesive netekuphatha mzamo obuthelezi ithi uhulumende uyachubeka nekuhlola lizinga lekuphila letisebenzi njengalenye indlela yokulwisana nalesihlava. These reforms include identifying two critical mechanisms such as lifestyle audits and the establishment of a central register for individuals who have been found guilty of corruption. This central register will function as a national integrity barometer and a mechanism that ensures that repeat offenders do not re-enter positions of influence within government.
Lokunye lokuyingcinamba itiko ngentahulumende bantfu labahola bangakaqashwa. Lelitiko letsina noma ngabe kunesibalo lesincane sebantfu lababuye emaveni angaphandle labaqashwa itiko ngentahulumende. Hulumende uyachubeka neqasha takhamuti takuleli kakhulu. To date, foreign nationals only constitute a small amount of 0.44% of the public service, and all such appointments are fully compliant with the Public Service Act, the Public Service Regulations, and the Immigration Act of our country. Indvuna Buthelezi uthi umsebenzi wekutanimasa ekuthuthukiswa kwetebuchwepheshe lobutawulisana nalenkohlakalo uyachubeka. Litiko letekuhlunyeleliswa kwesimilo lithi libuka ngeliso lelibukhali lokuthathwa kweMangawong Correctional Center kude kuqinisekiswe ukuthi konke kuhamba kahle. Lelitiko linikete ikomiti lasePhalamende lelibuka kusebenta kwelitiko letekuhlunyeleliswa kwesimilo tinhlelo talo lamuhla lapho ke beliniketa khona ngetinhlelo talo kumalunga ePhalamende ngikuthi ingabe selilungele kanganani. iMangawong Correctional Center ingulesinye setikhungo letimbili letinakwa ngekubambisana kwangasese nalelitiko. Lesinye ke saletikhungo yiKutama Senthumelo Correctional Center eLimpopo. iMangawong manje ibuwe iBloemfontein Correctional Services njengometinhlelo tayo temihla nemihla dibuka inkampani ebonogatsa iG4S. Kanti lekonileka itawuphelelwa sikhathi emhlati ngema-30 enyangeni yenhlaba kulomnyaka lotako. Ngenyanga yenkhwekhweti nga-2023 litiko tekuhlunyeleliswa kwesimilo lakhipha incwadzi yekuthi kuyaphela kusebentisana ne-G4S ngenxa yokuthi kukhona tintfo betingahambi kahle nobe-ke letingalandzelwa betikulekontileka. Kepha kuthathwa kwalelijele amange kwenteke ngemva kwetinyanga letintsatfu ngenxa yetinqinamba temitsetfo teBloemfontein Correctional Services. Because of the fact of the litigation that was actually started in 2023, and of course it was also after the Thabo Bester incident, we did not continue with that because it's going to take a lot of money, and I think the best option for DCS as well as the taxpayers is that the contract runs out and it has a natural death. Parliamente avalise kukhatsateka ngetinhlelo tekutsatfwa kwalelijele nekuthi kungahle kungahambi kahle tintfo. Indvuna tekuhlunyeleliswa kwesimilo Dr. Peter Khunerwat ithi lokukhatsateka kwalamalunga kuyaphatheka. We have to ensure that we do our utmost best to ensure that we don't have, for instance, strikes, escapes. We are ready to ensure that when the time comes and then we are able to take the Mangawong to the Department of Correctional Services. Kusebenzisana kwelitiko letekuhlunyeleliswa kwesimilo kanye neKutama Senthumelo kuphela ngenyanga yeNdlovu lenkhulu nga-2027. Kanti ilitiko lithi lingaze lithathwe lelijele kuyoba tinkhomba tencubekela phambili leto. Uyexwayiswa mbukeli ukuthi lo mbiko lolandzelako uyalumela kulabavelako. Bo Emma Dladla noNkululeko Mndebele kanye naZanele Dlamini babulawa dingantabo emavikini lasihlanu lengcile eBethal eMpumalanga. Kwenyuka kwetibalo temacala ehlukubeta ngekwebulili kushiye takhamuti kanye nemaphoyisa abakhathatekile. Ngemsombuluko lamadvodza lasolwako avele enkantolo yamanje eBethal kanzi asagcinwe eStoksini. Ngelilanga lembhikisho lebuhlo sekuvala shaca live kukhulunyiswe indzaba yekuhlukubeta ngekwebulili Zanele Dlamini wabulawa ngesibhuku nesibulawela. Lolo msikati bekaneminyaka lenge-40 wadutshulwa singani sakhe mahlandla lasikhombisa Zinto Thabethe lokase utinikela emaphoyiseni. Ubukene nelicala lekubulala lokuhleliwe. Ingane efundayo endisa umfana nekhombisa engazi mina njengoba sisemthethweni ukuthi ngenze ngoba lo bebreadwinner kuzo ingane zakhe nomdadu wakhe. Licala la Thabethe lihlehliselwe kulenyanga lesetulo mhla tisiphohlongo lapho kutawufakwa sicelo sebhayili. Kusenjalo kulelinye ligumbi kuyo lenkantolo Menzi Sibeko abemise timbili lapha ebhokisini usolwa ngekubulala noNkululeko Mndebele. Kusolwa ukuthi wamkhama wamsonza ngelwayela. Baphenyi bathi Sibeko watibhalela yena mathupha tincwadzi letintsatfu tekuvuma lelicala kanti umndeni ushacekile. Sibhlungu nje ukushiya ukudumala ngazange zakhula zangazizinise lesicela ingalo yomthetho idlala indima yakhe. Akakaniketwa ibail Sibeko kanti licala lakhe lihlehliselwe kulenyanga letakwethwasa mhla 12. The court
came to a decision that admission to bail will hereby not be permitted. Singanisa emadladla lesineminyaka lengemashumi lasikhombisa Khehlezani Shabangu sisolwa ngokumgwaza sembulale kanti besingaqali kumhlukubeta ngikusho kwemndeni umndeni uvete tinsolo tekuthi sake samshaya samephula sandla samkhehleta ingoti nasenhloko angatholi ubheki ivele nalomuntu angatholi next uhlungu nje inhlisweni zethu Takamuti tikwate tiganela unwabu kanti setibhalele inkantolo incwadi ama case ayakhula eGBV we experienced this before but manje ngathi sekwenzeke kulandelana kakhulu emaphoyisa athi manyende macala loluhlobo lavuliwe since siqale ku 16 days of activism against ukuhlukunyezwa kwabomama nabantwana sike sathola ama cases amayelana nokuhlukunyezwa kwabomama nabantwana angu10 about 6 kube abantu besimame about 4 kwaba abantu besilisa bobathathu labasolwa basavalelwe kanti emacala abo ayachubeka Litiko letempilo eMpumalanga lithi likulungele kusebenta kulama holiday yaKhisimusi. Umphathiswa wetempilo sasekani Manzini uthi ke tingetulu kwemakhulu last 4 participant telusito loluphutfumako letawutshalwa kulama holiday. Manzini uphinze wanxusa Takhamuti ukuthi ke tingakuyekeli kunatha emaphilisi kulama holiday. Konke kume ngemumo kulama holiday yaKhisimusi. Tisebenti telusito loluphutfumako tikulungele kusita lapho kudzingeka khona. Umphathiswa welitiko letempilo sasekani Manzini unxusa Takhamuti ukuthi ticaphele futhi tinakekelane kulama holiday. Uphinze wathi bodokotela bahlengikati nebelusito loluphutfumako batawube basebenta. Singasho ukuthi basebenzi balaka EMS batho bakhona ba more than 600 nema managers la more than 37 sikwendela ukuthi sathi ukuthi ngibobani nabantu abasebenza so that singavuke ekuseni ukuthi bantu bonke bayathatha ema leave ngoba sina si Department of Health siba sisebenza ngalesikhathi semakhisimusi naletinye tinhlaka time ngemumo si ready for onke ma fatalities nesitawathola la emgwaqeni nakuletinye tindzawo nesitabe siwathola khona ezi forensic pathology service nanobe kunjalo belusito loluphutfumako banxusa Takhamuti netivakashi ukuthi ticaphele tikhatsi tonke Mletho engulethawo ngokuthi sibawa bonke abantu abazobe bakhambele province yethu ukuthi bachayele ngokunakekela bazihlokomele nabasendleleni as uEMS asifuna ukubonyana size sobadope endleleni sifuna ababona unyako zako baphilile kanti ke timoto tebelusito loluphutfumako titawutshalwa kuyo yonke imigwaco lephithitelako kulesifundza Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe kubangelwa yini ukuthi bantfu bangawathathe emaphilisi ngemva kwekuhlolwa batholakala baneligciwane leHIV nangumbono wakho Into edala ukuthi ke abantu kube nzima ukuthi banda amaphilisi ngoba babekwa bodwa emakliniki la sekubona khona wonke umuntu ukuthi ke abaya kuleyandlu basuke bephethwe isifo esithize banense siphila nabo ngenxa yokwamkela bathi sebenzise amachiza siyaphila nabo khona abantu xa bazibona basesemandleni baye bangafuni ukuthatha ipilisi ekliniki and then banenhlono zokubona behamba ekliniki ukuthi thina abantu abantsundu sikholela kakhulu esintwini enyangeni ezangomeni nakubabholofita endaweni ukuthi ngabe sicala iphilisi sizophila imbangela ukuthi umuntu nangabe atholakala analeli gciwane asabe kuyolanza amaphilisi usuka asaba ukuthi bantu batamhleka kwakumele ukuthi thina singumndeni simsupporte simsekele simkhuthade ngisola ukuthi into yenza ukuthi abantu bebe madolonzima ukuthatha amaphilisi abo okanye imishwanguzo yabo ngisola ukuthi amahloni mhlawumbe nokwesaba ukuthi mhlawumbe abanye abantu bazobabuka kanti kufuneka ungasabi ngempilo yakho zinakekele wena landela imigomo efanele udle treatment ngendlela efanele Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yetfest bakudiphendulela ngawo kuletinye uma sibuya ititolo kutawuba madima kubashayeli betimoto njengobe batawufaka kakhudlwana emaphoketheni kulandzela kwenyuka kwaphethiloli
wemukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucedza ngena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Emaphoyisa asaqinisekise licala lekuboshwa kwelifindvo lekubulala leliphenywako ngemva kwekukhishwa kwamadvodza lamathathu enkantolo lephakeme leganekise ePitoli ngesikhathi kutekwa licala lekubulawa kwaSenzo Meyiwa lamuhla. Lenkantolo bekulindeleke ukuthi ilalele inkulumo mpikiswano yetetfulo lebekumeleke yendiwe ngumbuso nebameli bemsolwa ngestatement sasifiso Gwabini Zungu. Lapho ke Zungu aqhubeke njalo nekuphika ukuthi wasibhala. Lelicala libuya kusasa inkantolo kute uniketa abameli isikhathi sekubuka lokwendeke kamuva. Lelo homu lemadvodza belihleti nelundvu ngekhatsi enkantolo kanti ke libese liyakhishwa layohlatshwa ngemibuto. The SAPS can confirm that a case of conspiracy to commit murder has been registered and has been under investigation for a number of weeks in relation to the Senzo Meyiwa trial. The SAPS has received solid intelligence that there are a group of individuals who attend proceedings with the sole purpose of looking for an opportunity to eliminate key role players on the side of the state. The SAPS has taken a group of individuals who attended proceedings this morning for further questioning and profiling. Security has been heightened and intelligence is on high alert. All steps taken are to ensure we eliminate the threat as well as to protect and save lives. No arrests have been made thus far as investigations and a search for more individuals continue. Kutawuba madima kubashayeli betimoto njengobe batawufaka kakhudlwana emaphoketheni kulandzela kwenyuka kwaphethilolo. Litiko letemcebo waphansi nemafutsa etimoto limemetele ukuthi atakwenyuka emafutsa etimoto kusukela kusasa. Kanti ke atakwenyuka nga 29 cents phethilolo 195 ne93 bese kuthi diesel enyuke nga 65 cents na 85 cents lilitha. Parafini wenyuke nga 1 rand bese kuthi ke igas yenyuke nga 24 cents. The reason for these adjustments are the average Brent crude oil prices decreased slightly during the period under review, and the rand appreciated against the dollar during the same period. The international product prices of petrol and diesel were also affected by lower inventories ahead of the winter season in the northern hemisphere, as well as the planned and unplanned refinery shutdowns in Europe as they prepare for their winter season. The minister has approved the annual adjustment of industry margins in line with the regulatory accounting system. The petrol margins will increase by a net amount of 3.6 cents per litre. Ashilet bangethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Tiyaguca talamuhla asiphinze sihlangane ngalokutako titfole ngesindebele kusasa endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako. Letela maleti tikhona ngensimbi yesikhombisa ngesixhosa kuyo lenkundla. Ungakhohlwa ngemva kwetitolo ukhona into zakhe emathebula nesimo selitulu inzamba malendle. Asikubingelele sikwamukele kunasi simo selitulu kusihlwa namuhla ngora lomuhle kanti ke imvula ikhombisa ukunika amandla mabuye kakhulu kade empumalanga yelive ngora lomuhle njengoba isimile lapho kuyekela 80% kanti ke yasasimile ku30 njengoba likhombisa ke la kubalela mawehla ke lawo yensholo la Kapa ngora lomuhle kanti ke naselanga la kusasa isachubeke njalo ibelesele lemvula ikakhulu kade esifundzeni kwaZulu Natal ngayekela 80% so lisimile kuyekela 60% kanti ke likhombisa nengibonya ngemafu mawehla kanti ke libalele ikakhulu kade ensholo la Kapa ngora lomuhle kanti ke isixwayiso lesivela pa South African Weather Service kusihlwa namuhla likhombisa ke
uma ikakhulukati mawubuka ke empumalanga yelive ngolalo muhle nengcenye yesifundza ke la eKwaZulu Natal esigabeni ke sesihlanu kanti ke naselangeni kusasa saqhubeke njalo ke lesixwayiso sekujoma kakhulu ke kwilitulo ngolalo muhle mawubuka ke la empumalanga yelive kanti ke ngahle ke kucubuke nemlilo mawubuka ke ikakhulukati isifundza ke la eNorthern Cape ngolalo muhle kanti ke la uma siqhubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kutheme njani ikakhulukati elangeni lakusasa masibuka ke la sifundza eGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lifuthumela nga27 25 eCarltonville naseFernaghen Springs likhombisa ke kuphola nga25 kanti ke sifundza ikwazi nobe ke iLimpopo indzawo lefana nabo Musina lapha ku31 32 liPhala leThabazimbi Belabela lifuthumele nga29 kanjalo nasePharabulwa kanti ke la sifundza impumalanga indzawo lefana nabo Sikhukhuza lifuthumela nga28 21 emashishini wehlele emalahleni esekunda nga25 21 mobuka kubo Emelo ikakhulukati nakubomkhondo ngolelo muhle kanti ke masicubeka sikubukela ke la sifundza eKwaZulu Natal sikhombisa ke kuphola nasesifundza mawubuka bo Pietermaritzburg Kokstad nga18 23 mawubuka bo Richards Bay 21 eUluni kwalo muhle Eastern Cape unzawo lefana nabo Ncuba lapha ku24 21 eKomani 25 eMalitswaye eMthatha lapha kuye ke la 18 kanti ke mabuka emakhanda lapha ku21 kwalo muhle kanti ke sifundza eWestern Cape unzawo lefana nabo Fredendal ashisa nakubokujela lemse nga36 kepha ke khombisa kufuthumala eBeefort West eGeorge lipholile nga22 naseMossel Bay ngayeke la 22 ngolalo muhle kanti ke eNorthern Cape sikhombisa ke kushisa nasesifundza kepha ke mabobo Appington lapha ku36 34 eSpringbok eKurumane eKimbali lapha kuyeke la 32 ngolalo muhle kanti ke sifundza eFree State indzawo lefana nabo Bothaville shisa likhipha umkhovetsheni nga32 mabuka eFrankfurt lipholile nga25 kanjalo naseBethlehem kanti ke masichubeka ngolalo muhle sikubukela ke la sifundza iNorthwest kakhulukati indzawo lefana nabo Tosca wehlele kubo Vryburg kanjalo nabo Tawong lapha kuye ke la 22 lokusho ukuthi kuyashisa kuleto ndzawo leto kanjalo naseRustenburg bo Potchefstroom lifuthumele ngolalo muhle kungako bengikuphathela kona busuku abube lobuhle.